Hondarribia, Castro, San Pedro, Ibaica. Urten dira ja lau traineruak. Hondarribia be lehenengo kaletik, Castro bigarren kaletik, San Pedro Tarra be hirugarren kaletik, eta Ibaika laugarren kaletik. Hoy segundo ya, Valeko estropada. Vamos a dar los tiempos de la tanda anterior por orden de balizas. Tendríamos Mundaka 22 minutos 7 segundos 2 centésimas, Arcote 21 minutos 48 segundos 1 centésima, Guecho 22 minutos 38 segundos 14 centésimas y Luchana 22 minutos 14 segundos 88 centésimas. Bigarren txandako denporak hauek izen die: Mundaka 22 minutu 7 segundu 0,2 zentesima, Arkotek 21 minutu 48 segundu zentesima bat, Getxo 22 minutu 18 segundu 14 eneneko, eta Lutxanak 22 minutu 14 segundu 88 euneneko. Mejor tiempo por ahora sería el de Arcote con 21 minutos 48 segundos. Segundo mejor tiempo tendríamos a Mundaka con 22 minutos 7 segundos. Tercer mejor tiempo tendríamos a Luchana con 22 minutos 14 segundos. Cuarto mejor tiempo, Guecho con 22, 38, 14. Quinto mejor tiempo, Oiartzun, 22, 38, 28. Luego tendríamos a Sumaya B con 22, 47, 58. Luego Donostiarra B con 23, 04, 45. Bermeo con 23, 05, 41. Colindres con 23, 38, 72. E Iberia con 24, 41, 78. Azkenengo txandako honetako traineruak sailkapen orokorra ikusten badugu. Lehenengo daukagu Castro 107 puntugaz, Hondarribia 105 puntugaz, San Pedro 85 puntugaz eta Ibaika 83 puntugaz. Teniendo en cuenta la clasificación general de estas cuatro traineras de la última tanda, tendríamos a Castro con 107 puntos, Hondarribia con 105 puntos, San Pedro con 95 y Ibaika con 83. Hemen dator Arkote, txalo bat eurentzat, oso estropada ona egin dabe. Japa botilek. Orduaz, lau traineruak lehenengo ziabogara hurbiltzen, gogoratu, denporarik onena oraingo ziaboga horretan, Arkoterena izendala, 4 minutu 54 segundu. Están las cuatro traineras acercándose a la primera baliza. Recordar que el mejor tiempo en esta primera ciaboga ha sido el de Arcote con 4 minutos 54 segundos.
Ordoa, lehenengo kaletik Hondarribi B, bigarren kaletik Castro, hirugarren kaletik San Pedro eta laugarren kaletik Ibaika. Lau traineruak nahiko hurbil, las cuatro traineras bastante cerca una de la otra. Denporak hauek dira, lehenengo ziaboganetako denporak, tiempos de la primera ziaboga, Hondarribia, 4 minutu 48 segundu, 4 minutos 48 segundos, Castro, 4:53, 4:53, San Pedro, 4:56, 4:56, eta Ibaikak, 4:19, 4:59. Sailkapen orokor baten aukiko endun Hondarribia lehenengo denporarik hoberena 4:48, bigarren Castro izango zen 4:13, baina hor tartean sartu da Arkote 4:14. Gero San Pedro 4:16 eta gero Ibaika 4:19. En esta primera ciaboga, el mejor tiempo es el de Hondarribi, seguido de Castro, pero en tercer lugar tendríamos a Arcote de la tanda anterior con 4:54, seguido de San Pedro con 4:56 e Ibaika con 4:59. Datoz lau traineruak hurbiltzen, ya rompeolas puntatik urre, ya se acercan las 4 traineras a la segunda ciaboga. Recordar que entre Castro y Hondarribi B solamente hay 2 puntos en la clasificación general. Gogoratu, Hondarribi B eta Castro artean 2 puntu baino ez dagozela sailkapen orokorrean, Castro 107 puntu eta Hondarribi B 105 puntu. Oso lehia estua, bigarren luze honetan be. Ya se acercan las 4 traineras a la segunda ciaboga. Vemos una bonita pelea entre las 4 traineras. Amedator, Hondarribi B lehenengo kaletik, Castro bigarren kaletik, San Pedro hirugarren kaletik eta Ibaika laugarren kaletik.
Orduan, Hondarribi bere ziaboga egitera, lehenengo postuan. Ba, Hondarribirentzat, bigarren Castro daukagu, bigarren balizatik. Ba, Castrorentzat, ba, San Pedrorentzat, eta laugarren kaletik Ibaika. Ba, Ibaikarentzat. Bigarren ziaboako denporak hauek izan dira. Balizaren arabera, Hondarribi 10-25, Hondarribia 10-25, Amarro beta bost, Castro Amarro beta mairu, 10-33 para Castro, 10-37 para San Pedro, Amar minutu eta mazazpi segundu, eta Amar berro beta bost, 10-45 para Ibaika. Los tiempos de esta segunda ciaboga, mejor tiempo para Hondarribia, Amarro beta bost, 10-25, segundo Castro, 10-33, Amarro beta mairu, hirugarren San Pedro, 10-37, eta laugarren Ibaika, 10-45, Amar berro beta bost. Gogoratu, aurreko txandan, Arkotek egin dauen denpora, Amar berro beta bikoa izan dela. En la tanda anterior, Arcote ha hecho un tiempo de 10.42 que mejora en 3 segundos el tiempo de Ibaika. Arcotek bere bigarren ziaboga honetan Ibaikak baino 3 segundo hobeago egin da hau. Beraz, sailkapen orokor baten Hondarribi lehenengo izango zan, bigarren Castro, hirugarren San Pedro, laugarren Arkote eta bosgarren Ibaika. Seigarren Mundaka, zazpigarren Lutxana. Zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izateri, aske haiegabe, haiekin askatuko bai gara gu ere. Ez dugu izaterik aske haiegabe, haiekin askatuko bai gara gu ere. Amnistiaren lema, garaipen eguna, lortzen ari Amnistiaren demak bakea du izan, eta askatasuna oinarrizko indar, herrien abian, ego eta ipar, gaur burruka dugu eta garaipen abiak. Herrien abian, ego eta ipar, gaur borroka dugu eta garaipen abiak. Amnistiaren demak, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren demak, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna.
ziurraiek ez dute txiko, ez ditugu guk ere horrela utziko, dena laizterretxean zutik eta tinko, Ordoa, Hondarribi ziaboga egitera, Hondarribirentzat, eta tinko, gogoratu denporarik onena orain arte Arkotekoa izen dela, 16-06. Hor, bigarren kaletik B, Castro, hirugarren kaletik San Pedro B nahiko hurbil, ba Castrorentzat, ba San Pedrorentzat, eta laugarren kaletik Ibaika daukagu orain ziaboga egiten, bai Ibaikarentzat. Hirugarren ziabogako denporak hauek izin dira. Hondarribi B 15 minutu eta 15 segundo, 15 minutos 35 segundos para Hondarribi B, 15 minutu berrogeta bederatzi segundu Castrorentzat, 15:49 para Castro, San Pedro 15 berrogeta 12, San Pedro 15:52, eta Ibaikak 16:05, Ibaika 16:05. Los tiempos de esta tercera ciaboga: Hondarribia 15:35, Castro 15:49, San Pedro 15:52 e Ibaika 16:05. Gogoratu Arkotek 16:06 egin dauela eta Ibaikak segundo batea itxiko betu dauela denpora hori, beraz sailkapen orokorrean lau traineru hauek izango ziren azkarrenak. Recordar que en la tanda anterior Arcote había hecho un tiempo de 16:06. Estas cuatro traineras han superado el tiempo de Arcote y Ibaika por un segundo, por lo tanto tendríamos en una clasificación provisional Hondarribi en cabeza con 15:35, seguido de Castro con 15:49, tercero San Pedro con 15:52, cuarto Ibaika 16:05 y quinto Arcote con 16:06. Luego tendríamos a Mundaka en sexta posición, Luchana en séptima posición, Getxo en octava, Oiartzun novena posición, Zumaya B en décima posición, Donostiarra B en onceava posición, Bermeo 12ª posición, Colindres 13º y Iberia el 14º. Hemen datoz lau traineru hauek azkenengo luzean, ikusten dugu zelan San Pedrok bere hirugarren kale horretatik bigarren kalerantz egin dauela. Traineru hauek bakotza beran kaletik sartu behar dira. Las traineras tienen que entrar cada una por su calle, eta Castro eta San Pedro artean azkenengo ziabogan 3 segundo baino ez dira egon, eta leia horretan Castro hurbildu eginda, San Pedro hurbildu eginda Castrora. Ja, rompeolas barruan ja lau traineruak.
Hondarribi estropada buru eta gero leia gogor baten Castro eta San Pedro. Castro bigarren, San Pedro hirugarren eta Ibaika laugarren. Gogoratu bakotxa beran kaletik sartu behar dala. Recordar que cada trainera tiene que entrar por su calle. Hemen dator Hondarribi azkenengo txampan, sailkapen orokorrean Hondarribi eta Castro artean bi puntu baino ez dagoz. San Pedro bere azkenengo esfortzua egiten Castroren aurretik sartzeko, oso leia polita traineru bi horren artean. Hemen dator Hondarribi bere azkenengo paladak egiten, Hondarribirentzat, bigarren postu horretarako Castro eta San Pedro artean leia, Castro aurretik dator, Castrorentzat, hirugarren San Pedrorentzat, eta laugarren kale horretatik Ibaika azkenengo txampa egiten. Azkenengo paladak, azkenengo 5 palada Ibaikarentzat, hemen datoz mutilek. Ibaikarentzat. Azkenengo denporak hauek izin dira, lehenengo Hondarribi B, 21 minutu, 11 segundo, 5 euneneko, Hondarribi B, 21 minutos, 11 segundos, 5 centésimas, bigarren Castro, 21 minutu, 25 segundo, 0 euneneko, 21 minutos, 25 segundos, 0 centésimas, tercero San Pedro, 21, 27, 21, 27, 12 centésimas para San Pedro, eta Ibaikak 21 minutu, 54 segundo, 2 euneneko, 21, 54, 02 para Ibaika. En una clasificación general tendríamos Hondarribi ganador de la bandera de Bermeo, la segunda bandera, segundo Castro, tercero San Pedro, cuarto Arcote, quinto Ibaika, sexto Mundaca, séptimo Luchana, octavo Guecho, noveno Oiartzun, décimo Sumaya B, onceavo Donostiarra B, doceavo Bermeo, treceavo Colindres. Bueno, hoy sari banaketa egon da, lehenengo Castroko traineruari liderraren maiota emingo jako, eta gero estropadaren irabazleari bere bandera emongo jako, recogiendo el maillot de líder. Soriona Castro, felicidades Castro. Ahí tenemos al veterano patrón Vicuña recogiendo el maillot. En la proa otro veterano Champán. Eta orain Hondarribi gaurko estrapadaren irabazleak hartuko dau bandera, Bermeoko bigarren bandera hartuko da Hondarribik. Ordoa patroia, bandera hartzera, Carmelo eta Salau embarkazioan bandera emongo zo Hondarribiko patroiari, txalo bat eurentzat, zorionak, Hondarribi, apa motiek, oso ondo. Bueno, eskerrik asko etor zarien guztiei, gracias a todos los que habéis venido. Eta bihar gogoratu Mundakan daukagula estropada. Apa motiek, txalo bat eurentzat.